Woo! Dyma ni, Far Cry 4, ni'n mynd i cario ymlaen, rhan 3. Alright, so you dechrau efo Morgan, Dark Ghost, Tag Key, T.H. David, a Stephen. So yna. Right, bant a ni. Stephen Trumno. Right, mae am beth mae hi eisiau nawr. Sabal says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep walking. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers, the work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. What are you doing? Pick it up. Try again. Very good. So, dylen ni ddeud cyn i ddechrau, nes I chwarae just tipyn bach fel rydw i'n gwmpas o lladd pethau, a dwi wedi prynu bow well. Sa'n siwr ti'n nawr cael y equip her through ready band. Ia, di cael un. Bach o... Sut ti'n equip fe? Just mynd Ond nôl fi'n i'r credu, tŷ. ond fi'n credu gyda rai o'r missions, mae rai defnyddio'r pethau maen nhw'n... Dim efo hyn, nes Na? I prynu un gwell. Ar y campaign fi hefyd. Dafydd! So dwi wedi chwarae bach hyn ar fy mewn fy hun, mewn game fy hun. Ers tro diwethaf. So, dwi'n gwybod... Chwarae games yn bendy. Anghyfnig fasod. Dwi ddim yn cael ffrindiau. Nefy blue. Na, ti'n mynd mewn I fel un o'r pethau oren hwnna. O'r yna, fel o'r. Ie. Pumple Umpers. Ie, mewn i'r shop hwnna. Charlie. Hello. Looking for some munitions to match those big guns. Mae'n fflirtio gyda fi. Buy a customise. Weapons. Weapons. Melodic gwaelod. A wedyn recurve. Os ti'n mynd ar hwnna, a wedyn... Oh, yeah. Ond i gallu just chwarae entire game efo flamethrower. Ti angen yn locker room, so... Cywir. Oh. Ond Mae ti'n hwnna gallu. hwyrach ymlaen. Gallwn popeth. Dwi'n cofio'r flamethrower mission a Far Cry 3. Ie. She's gonna burn on weed fields. Yeah. Mae yna mission tebyg ar hwn. Oh, yeah. Le mae... Odd bai. Dyna fe. Mae just fel squirrels Neu, yn just chwarae. dylen ni just mynd ar y thing, hwyrin thing na. O na, na I ddim cymryd y risg. Ni'n meddwl Banner Cymru. So, sut ni'n chwarae heddiw yw os ni'n marw, a rwy'n ni gorffen un quest, neu Liberator Outpost, ni'n symud ymlaen i'r person nesaf. Beth yw'r gair test y top, Steve, go on. Liberator. Beth yw e dde? Rhyddhau. Rhyddhau. Na, oce, wel. So, oedd actually dau mission wedi gallu dewis rhwng. O, edrych mae hi meddwi. Oh my god. Be mae hi'n mynd i neud? Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Ie, ti'n A ffwrdd drinking yna? problem, clearly. Okay. Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Kanan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Kanan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Go on. Mae rhywbeth lawr fan hyn fi'n credu. Come on, bloody Be di hwnna? O, ti'n cael max ammo. Ydw i? Ie. Bwledi. Yeah, Bwledi am y bow and arrow. Nes i ddim Oh, sôn am hyn wow. diwethaf. Whoa, loads of arrows. Gadw fi, pigo nhw Ti'n fi. cael max. Oce. Pwy yw max? Hey! Oce. O, ti'n gallu darllen rhywbeth. Os ti'n darllen fel...
Na, dim actually Mae darllen ffrind. e. Mae habi e. Fel, os ti'n darllen 10 munud i cael Mae'n achievement. Fi ddim chwarae game i darllen. Os ti jyst yn fel O, gwasgu ni bottom wedi i deud hwn o darllen. blaen. Sorry. Dylech chi bod yma, nid yn Aberystwyth. Sorry. Part-time yma. Is ni brif ysgol. Is he Aberystwyth yn penwthnos? Ie. Os ti'n darllen 10 munud, Fy'n- ti'n just gwasgu bottom i Fy'n darllen. neis. Ti'n cael Dyna fy stori. achievement. Fel pan ni'n dweud e. Cyfraniad. O, diolch am dweud e. Nice shot. Real Robin Hood mog. Rhaid i mi dweud, Morgan, pa... Dyna hanner ammo ti wedi mynd. Mae'n ffaith i fi'n gwybod loads o nhw lawr nôl. Ond ti'n neud paned neis iawn. Diolch yn fawr. Ie, beth sy'n gwraig dda i rywun. Hei, mae hwnna'n sexist. Be? Diolch yn fawr. Croeso. Yn dweud byddai'n neud groeg. Mae hwnna'n just yn... Ddim yn neud lot o ffrindiau fan'na. Gyda'r salwn na. Mae'n gwall hir curly ti. Wow, chi jyst yn mynd personol na. Fine, fine. Fight. Ti'n angen Bach yn emote neu bach agos. lam. Dyna pam mae'n well efo reflex gael oherwydd mae'n cael fel operation. Rhyw fath o flaidd yw e? Neu? Hei, Tibetan wolf dwi'n meddwl. cywir. Mae'n wolf ond... Dead wolf Dead wolf. Gall hwnna bod yn gêm dda, Dead Wolf. Dead Dead wolf. Os ti'n clywed gymaint o beth, neu bo. Dwi'n fel a naturalist version. Angen aim o lam Dead to fe wolf. bach, gwrdd mae arrow yn mynd lawr. Ie, nhw'n cwmpo fel... Mae gravity yn actually peth, ie. Dyle ti fel cymryd y croen hefyd oherwydd gallu... Ti'n mynd i dweud i fi sut i chwarae gêm fi. Dafydd! Oce. Fi'n gwybod hynny. Skin o'r dyn. Hyn hefyd. Gallu cymryd Ie. Cymryd croen y dyn. Ti'n rhywbeth arall, Stephen. Ti'n meddwl mewn ffordd... Odio? Het o fe. O, fi di redeg allan. Just, oh no! Le ma nhw? Par y teg oedd hwnna. Gobeithio does dim ragor. Agos. Oedd hwnna'n agos. Ti'n mynd i ddweud? Sio beth. Nes i brynu bach o... Actually, mae dy fi digon. Yeah. O. O, dyna ni. Molotov. Neu taflu Molotov at yr ogof a dylen ni gorffen wedyn. Nes i seithi fe fel exploding arrow. Wel, sgen i ddim exploding arrow ar Mae'n ffôn. gedi fire arrow. Okay. Fire molotov i wer. Just aros nawr, ife? Rydw i fel ti'n llosgi marshmallow. Wedi Meddwl ti wedi miso. canu Kumbaya. Na. Cerfyd i fewn. O, ti'n mwyn o'r llosgi am y spel, yn dwi? Oedd hwnna wedi difgrynnu yn llaw a ges i bach o braw. Jeez. O, he. Beth di hwnna? Fi'n gwybod beth i'n neud. O, na, sgen... Dim ond un... A yw'n buwch neu bo? Na, just... O, Mochyn. Mochyn, ww! Na, mochyn! 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 Whoa! Oce, ti'n mynd i cael e. O! Ie, dyna beth o'n i'n meddwl. Mwy personol efo life. Fi'n hoffi hwn. Beth llawn. Mae'n adrenalin. Ie, mae jyst yn testosteron yn y gyd ma. Ti oedd jyst fel, yeah, come on! Blaidd. Dwi'n meddwl os ti'n lladd un mochyn, ti'n gallu crafto cwifo newydd i cymryd fwy o arrows. Ie, ti'n gallu. Nawr ni gael ein yma, diolch yn fawr. O na, fi wedi cael hwn yn barod. Mae'n jyst yn steiniog. O ie,
Pydru hefyd efo. Grim. Llawn o ond. Dwi'n cael mwy o'r... Bwa? Na, seithau. Seithau. Yeah, see if I... Say that. Yay. Hey. Badra, how are you? Good. I, brought you these pelts. I thought maybe you could use them. These are good, Ajay. But you keep them. She has enough of her Tanka paintings. I'm sorry, Tonka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. The Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. There's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Hey, mission complete. Amdani nawr. Right. Wait. Oh, Tuck Tuck, yes. Tack, tack. Yeah. Dun-dun-dun. This announcement is brought to you by the Mae Ministry dy of ti Red digon i wneud rhywbeth fel yn crafts. Yeah. So os Yeah. ti'n gwasgu select. Donations from Do you actually, Dyna pam Sorry, ti dynion methu multitasker. Just fel ameiliad. Dyna pam dylech chi byth Does dim texo neu mynd ar eich ffôn Yeah. wrth gyrru. Dyna beth sy'n digwydd. Does dim select ar control. Na, wel back. Ti'n Back, gwybod yn yeah. mewn. So ti gwasga. Yeah, you got carried side arm. Gwasgu. I think I'll skill point. That's one right in the memory Don't have back. skills, don't have skills. Dim siŵr os Death ti gallu. or O ie, ti gallu y dau ar y gweilod edrych. A couple or elephant hefyd, actually. Aim O any- ie. Well, Yr un o'r, medially. yr un top or elephant yn dda. Mae'n rhoi fwy o So health mynd rate. draw i'r elephant. So ie, dyna. Yeah. Nice. Right. Ydy hyn fel y tattoo thing ar Beth Far sy'n Cry? don Yeah, yna? mae yn. Y reol ni, os ti'n Oh, Jesus! Oh, wow. Ti'n lwcus, ddim di marw. Yeah, T sideways. Ti'n gallu gythio fe? Wow. Hey, Oh, Hulk. mae'n fine. Mae'n dal i weithio. Mae'n swnio'n fine. Right, ble fi angen mynd? At yr S, fi'n credu. Yeah, Sabal. Within the show, guys. O, ti'n mynd y ffordd scenic wyt ti? Whoa! OK, dyna un ffordd yn O, rwy'n meddwl bydd fi'n mynd fel jump. O, ti'n gobeithio am ramp, wyt ti? Yeah. Na, dwi'n ddim fel burnout. This announcement is brought to you by the Watch Ministry out. of Public Whoa! Ie, dyna pam mae'r Bloody boulders na. tourists. Stop y pobl rhaid wneud hwnna. Nhw'n effective. Ydi. Yeah, I'm down with Pride. Yeah, trio paid fel kilo o'r pobl dda oherwydd mae'n ti'n gallu colli karma. Ie, karma points ti'n Mae'n iawn. bwysig o e. Ydw i'n mynd mewn fan hyn? Wel, mae just... Ie, Os ti'n gystadleuol, ti ddim really eisiau cael minus. Hey, what's my use? Wel na, os ti'n mwy o fel os ti'n cael karma levels, ti'n actually unlock over y pethau. Ie. O, iawn. So, a ti'n gallu mynd nôl lawr ar Give him some morphine and turn off that fucking Na, mae just radio. wedi brifo. Mae gyda baddie. Yeah. A boo-boo. Na, baddie. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcasts locally. Except... I can do it. Way to step Yeah. up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. No. I promise. I won't. No. Sorry for mouse. Ti'n dda yn dringo? Yeah. Yeah. Bydd fi'n fine. Ddim ar bell towers. Dyn. Sti'n ma. Os ti'n ready Ah, lan fel right, yn New Power Rangers movie, just hwnna. Just very lan well. We had weld hwnna to. Ni'n gwybod gweld o'r idea llun. Yeah, Erin really da. Na, actually. Yeah. At gofio nhw. Morphin Power Ranger. Fel hanner ffordd trwy, oedd e'n mynd, go, go, Power Rangers.
O'n i'n hoffi fi'n... Ie, dwi'n Oes hyn... syniad da. Oes hyn... Rhaid wneud na... Mae hwnna'n gofyn am drobl. Ti'n Ti'n mynd colli fel- tro ti, ti'n gwybod O, hwnna, ti? Ti'n fel ar y... Unwaith ti'n... Dyna Oh! oedd y reolau, os ti'n marw ti angen pasio Mae fe Clyde tan wedi ti. gallu mynd arno. Ond ti'n gallu, falle, cymryd o'r siawns. Well, hang on, mae actually... Why do you then edrych fel- Question mark fan'na. Mae eisiau glasses. O, ti'n gallu mynd zipline. Dyna beth mae eisiau ti'n neud. Is it ddim sylweddolio ni? Ah, oh, cool. Dwi'n meddwl os ti'n gwasgu ffwrs sy'n gallu mynd yn gyfle yma. Na. Mae was yn teimlo fel ni na. Dyna pam mae'n gwisgo menig. Ie, symud. Dwi'n hywydd mae'n really oer. Pa eich lladd fe, nes I lladd ar ddamwain. Ond dwi'n negative karma. Don't kill it. Na, mae fe'n gwerthu ti pethau hefyd. Ie. Fel fi. Fel travelling sales. Ie, mae'n Popeth gallu sydd yn y dweud- siop. It's just Ie. doing pethau. O, O ie, ti'n gallu... Falle ti gallu neud hwnna. God. Bydd gyda fe digon o bethau, achos mae fe'n gwerthu. Jesus. Ie, dyna fe. Mae brakes yn Mynd mynd really off, da. gweld beth sydd 'da fe. Sgyn o fe, dwi'n A gyda wedyn, pethau. na, mynd, dyna fe. Fi'n siŵr bydd 'da fe Two for pethau. once. More aggressive. Yeah, 2 for 1. Inventory. Inventory. Na, ond os ti'n gwasgu hwnna nawr... Na, ddim O, hwnna, sorry. dyl ti gweld bo'r pethau. So, mynd mewn i... O, Collection. ddim hwnna, sorry. Fi 'di Ie, gwasgu. collection. Na, ti'n gallu neud yn gyflymach trwy gwasgu rhywbeth arall. Beth yw e? O, fi ddim yn siŵr. Gwasgu, a wedyn mewn i No problem. collection. Loot bag. Ti'n cael... O, just inventory. meal. O, wel. Ti'n actually cael inventory. Oh, great. Just great. list o bethau oedd gyda Ie. fe. Ti ddim yn cael y pethau oedd gyda fe, just a list o Yeah. pethau. Yeah. Uh-oh. Pam ti'n cario fe? Andrew Vathel. Ti'n gwybod ti ar mission, ei ti? Yeah. Ti'n defnyddio fe fel body armor neu beth? Yeah, na, ni angen cael rid o'r evidence. Mae mission split ti angen neud hwnna. Ie. A fel stealth a fel... Ie, just cuddio. Sorry. Backflip. Roedd fer. Ydyn nhw'n backflip. Let's mynd i'r bell tower. O, bydd fi'n close rwy'n fel cymryd e lan y bell tower. Taflu y band o'r belt. Oh! Oh my god, Ti'n mynd o'r zip wire gyda fe. mae driving ar hyn yn really weird. Mae mor anodd. It's like yn gwffio yn flaen. O, camera then. Watch out. Na, y rhaid di y coch ti eisiau lladd. Y right D. Y rhaid coch. Mae'n gyd, isn't it? Just tywyll. Tywyll, ie. And And ysgodion. ysgodion. Ie. Ti'n lwcus fan now. Pan Pan fi cael- Dwi'n cael ammo. Rai eisiau gun, dim phone arrow. Okay, well... Ie. Sorry. Oh, Sut ti'n bwrw ar it? ti'n gwasgu hyn lawr, Stick. a mae'n neud melee. Oh. Kick off fence. Nice. Os ti'n dal o'r X, edrych lawr, dal X, a wedi cael gun. Os gwella ti fanna. I think, os ti'n arfer gyda... Na, mae dyn arall. Na, fanna. Fanna. Trwy. Na, hwnna'n planhigyn. Wyt ti'n seithio? Na, Deryn. ie. Pam yn seithio derin? Achos maen nhw'n gallu brifo chi. Ie, nhw on. Ah. Really annoying. Actually, Dyna we're nhw. Oh, no. ammo. Oh. Rydych ti? Ie, deryn. Oh, god. Mae'n mynd i derin? Oh, dyna fe. Ti'n mynd i gysrafu ammo ar y Na, deryn. rwy'n mynd i gwysta. Pick up grapple. Actually, gael mynd i'r road hwnna. Ne, yn y byd ydy'n mynd. Wow, fydd o'na. Mae hyn yn atgoffa fi o game ni wedi gwylio ar YouTube. Oh! God! No, actually, no problem. I'm sorry. Ie, cael negative karma. It's amdani nawr. Oh my god, Mae'n mae'n... murdering spree. Mae'r cod bacon yn horribly gyrru. Mae'n i married y barod, mae'n Ti'n cael y grapple fanna.
Ni hwn o'r bell tower. Yeah. Oh, I'm going to try and grapple off out of him. Be? Edge land back. Oh, Ringo. I'm really tired. Whoa. Ie, popeth yn ddi. Ffili gweld o gwbl. I think Carl. Yn yn digwydd efo Henaint. Cataracts newydd sydd angen arni ti. Tiny booze. Tiny booze, yeah. Ti hefyd gallu cael vintage porn na condoms? Be ti'n meddwl Yeah. Oh, good. Yeah. Sure. Thomas, wel Jimmy ysdi'r Grafton mewn siop. squad? Do. Bob Wilton yn Na, captain? Captain. Newyddion daz, ie. Oedd lot o bobl yn cwyno bod gormod o Gymru yn y garchar. Wel, Yn fy marn. I just i ystyried bod ni wedi colli i'r Alban, mae'n bach yn cheeky bod dim ond 2 o'r Alban. A wy'n angytuno ti'n Ti'n gweld. meddwl? Credu, chwaraewyr gorau o'n dod o Loegr mynd gwirionedd. Na, So, Cymru. Wel, so oedd pobl... blwyddyn yma, dwi'n Blwyddyn yma, cytuno. ie. Felly... O na, A braidd yn anffodus i'r Alba, ond eto... Beth am y brodyr grey? Yeah, yeah. Ond eto, rhaid i gofio... attack. Gyda'r llinell yna. Not the bees! Oh, the bees! Not the bees. Maen nhw'n mynd bant Oh, God, am chydig o no. wythnosau, so mae'n anodd i gael y llinell i weithio, Shoot the bees! scrum a phobeth, felly mae'n angen pobl sydd wedi chwarae gyda'i gilydd o'r blaen. Felly mae'n angen Fydde wedi cadw... rhoi 2 brodyr mewn. Wel na fyd, na lle ti'n mynd, ond... Na, wi ddim yn siŵr am y Greys, wi ddim yn credu bod nhw wedi chwarae yn ddigon da. The bees and sting a bee. I der. O, ti di marw? Na, na. Thomas, yw'r ti? Sorry, Sorry, rhaid i mynd. Na. Sut i ti? o'n i'n siarad am rugby's. Dwi'n ddim yn mynd i parody. Grasg y gwrae stick. Him, baby. O, be, na, ond oedd e just sydd o flan fi. O'n i Steve, I'm ddim yn disgwyl y peth. O, be... Go on, ti'n cael do over, yn yn really gloi. O'n i swapio. Na, ti'n Un cael arall. do over, yn yn really gloi. Ie, ond dyna... Oedd e fel 5 eiliad. Oh, okay, fine. Nos mae ti marw to? Yes, Ti'n yes, wama ddau. Rhaid i mynd mlaen fer. Pa diw mewn fe'n, achos mae fel mi like fanna. So good at... Ti'n angen edge plan. Ddim o Ie, mae fel... Fel robot, mae just ddim... Oh my god. Just Ble ma fe? Ble ma fe? Ble mae wedi mynd? Oh, just troi a troi. Ble ma fe? Ble ma fe? Lawr, lawr. Fel stop hyn. Nid y deryn yw e. Beth ti'n neud? Marw. Oh my gosh. Werth fawr rock. Oh. O na, dwi ddim... Sa'n credu fi Ti'n wedi gwylio mynd mwy o hwnna. i cymryd i nôl i'r Boenus. home tag i. Diolch yn fawr. Oh dear. Oh, just, yeah. Dwi ddim yn llawn yma. Cymryd as. Be? Sy'n I hwnna. Ie. Ie, Dwi'n arall i ein mark. Dwi'n gwybod hynny. Not the bees. Mae'r zipline. Oh, my bees. My sound in a beast. Wedi zipline. Oh, no. No. Oh gosh. Okay. Na fi, mae'n anodd. Actually, gafod ti 2 tros, ond mae Stephen yn mynd i cael fe. Just achos... Ni gyd eisiau cael chwerthyniad bach. Ni'n offi chwerthin. Dwi'n neud hanner y mission hefyd. Da iawn. Os ti'n gwasgu'r trigger Beth ar am this ti'n one? fel aimol. Yeah, O, reit. O, Woo!
Mae hwn abnormal hefyd, so... O ie, mae chwarae yn, teg. ie. Credu mae fe'n gwell os mae Ti angen mynd mewn, mae neb arall fan hynny. Dwi'n measure. Na ti angen mynd i'r top a gwasgu bod y radio, signal Ti angen radio. hijacko'r signal. Jacko. Ti'n nabod Jacko? Mae wastad gen i birthday. Jacko wedi marw. Fy mwyneb. Jacko wedyn ma. Ond newn ni ddim siarad am hwnna, achos mae'r gêm yma yn cynnwys monkeys. Monkey! Bubbles! Mae Monkey a Jacko ddim yn cyfuniad. Bell yna. tower. So ti angen trio cyrraedd y top. Pam di efo almost pob Ubisoft game yn cael peth beth ti angen mynd I top o tower? Nhw'n cael yr opposite I fel Vertigo. Nhw'n licio bod yn rili uchel. Fel cath, yn off trigger. Efallai mae'r hawdd maen nhw'n uchel Mae'r box yn O, mae'r Ti'n snake... cicio fe trwy gwasgu... Ie, na. Mae snake yn Ond i ddim yn gwybod ond ti just fel gythyn i'r bad rili araf. O, gas... Gada. Melyn. I fyny yn y gwynt banana, banana. Right, ble mae ti bar? I fyny y coed. Ddim yn gwybod. Ffordd? O ie. Rhywle. Mae drws yr agor hyn. O'n i'n meddwl oedd hwnna rhyw fath o joke i ni gyda'r pana. Mae'r plank a bwys y pen. Pryd ti'n mynd mewn hyn ni, mae blad y tîn bach yn weak. Ie, ti'n mynd nôl. I gwmpas y corn yna. O, fod yn ofalus. Na. Neidio. Sgeliau anhygoel. Pago. Paco. Ti'n mynd... O, mae'n... Beth sy'n wedi bod adeiladu hwn? Just read it. Ie, dyn ni ddim wedi job... Fi'n credu mae rhyw plentyn wedi creu tree house a dyn nhw. O, dwi'n mynd dweud i'r ethol dwi'n methu. Chwarae Jenga. Yeah! Come over here, sir! Na, ti'n mynd lan Ysgol, ie. O, ti chi. O, dyna ti. Na, mae'n rhyw parsel. Parsel. Wel, ddim parsel, box. Box drosau. Rice bag. Rice. Pam di fel bag o rice mewn fyna? Sa'n gwybod, ond mae'n gwerth fel 700 pint ar hyn. Mae pobl mae'n hoff yn hwnna, guys. Ie, achos mae nhw dan... Beth yw e? Reolaeth? Wel, reolaeth peg yn mynd, mae popeth yn rhywbeth. Os neb yn gallu dod mewn a mas. Gogledd Korea. Oh gosh, gwelais ti'r documentary ar KGB a Polonium thing na. Oh my god, oedd e'n amazing. Oedd e'n diddorol. Gyda'r Lithuanian. Ie, Lithuanian. A be wnaethon nhw, oedd y heddlu o Llundain di mynd mas na, ond nhw just yn dwi'n celwydd a just, ond nhw ddim yn rhoi'r gwybodaeth I gyd i'r heddlu, so nhw'n chwarae game I gyda nhw. Ie. O ie, I thought ble oedd nhw'n fel... Roi nhw tîm. Yeah! So, dyna oedd ran 3. Byddwn ni nôl gyda ran 4. Bydd tad cyn o'r o'r tîm bach. Rhywbryd, Gobeithio. degawd yma. Cross-state. Mae pethau mynd yn ôl. Millennium. Mae bron yn fel millennium hen nawr. Ti'n gwybod beth? Licen ni... Oh god. Licen ni gweld Far Cry 5 ble ni'n liberate Primal. Ynys Môn. Na, Primal. Ynys Môn. Roder Glwydyn. A dyna nhw. Ydy'n dechrau at ni? Hwyl fawr!